Afisem ewo Badwam so wo Adom TV so de aduru so no ye ba betete apomade ho nkomo wonim se enya aduro ni aduro aduro ni de wanom na ho atowo de bia na Romeo beka se enkanyi o mo pe se de bia beka se no maduro nanso yade no uyi firi ho enye yi eno ntina wo to so no ato adupa ne wono madupa na yade na se atu am apreko we kan say once and for all enti na Romeo atna say wonim so no wakasa ma give us Herbal for na hwese do di nduro no mese nduro de mo package no branded de nya grow in fact omo hwe ho no mo choose omo piaro package ni branded ni de jajajaja very beautiful nana kwaba ejoso e share ache say give us for marry ho no ma for omo ambassador so watch ye zumi na ye ya kaba kwaba 40,000 pounds ezo and that for you are looking good. You are looking good. That's it. Official pounds. I think come here. I hope say if you boko. Yankopon Adom. You offer us in ebusian fo nyina. Na me Adom bia ho ye. Ye ni nkomo. That's it. Ye ni nkomo na give us. That's it. Abusian fo ye mo bia achi, e mo bia official pa. Give us for chia obia esrem kwatentini ahode mo bia ohwe yen se afisi sei na yedi adanse a hye nyame ani monyam de da yakoma so nyina no nyame be sone so na de be boa na waya man na de enye no o de ato binum na ekoye de wabrabonu me ba cho se ohumi wa no pa na nye bibia se me ba be kai obiem esan se adwene no eduru ba bia no ma no dɔɔso nti no ebi wo ha ne yurefri nti ye ba se ya na ye be kaka se eduru no de edɔɔso wodwa so nanso nyeni nyina na ese wo de ho to so esan se de bia me ka se ahaban de ye betumi a kyerɛ se ahaban ni esa ya de we kokotebra wo betumi akote but ahaban bia wo bra yete na ahaban bia so wo de ye ansa na yate eninti na obehia nrubi no na ano odin obehia bisusu no wonom kura na kaskala it is said the one maduro na de ama givers ye nru no dam nso ne se yenim kwan fa so yete ahaban enenim tama yete ahaban enenim said de ahaban ne ye eninti na ye duro bia wodwaso bia no nhira nka Nyankopon se obi ode no hobeto so bia no onum wie no na wanya ne solution ohwehwe de din kan ye numbers enegu screen ase no so oba so ye oni ye kasa won tv bia se a obefre 0543 222 470 0543 222 470 0543 222 470 frey na yankasa anopa me baya masem nyina ne say ye frey ade bi STIs and STDs sexually transmitted diseases and infections akanfo ka no enamu nsan yade we ewo ho pa esan se enei abrante be hia ababawa o hia na first 1 month no ne se oba na ye ho ho ntino no wa hye roba abo ne ho ban na ne abribi ono ne be kompa mu bia no wa hye roba no abo ne ho ban after 1 month o se de mene na hu ye ho kakra ntino metimi ayi roba na to ma kono saa sebi oba na wonamu san yade ana bema na wonamu san yade a ye ntwengu nanim ananya 1 month ene de eliminate saa yade no nti mo a eye mo se oh after 1 month no metimi abo no raw no hweniye na eye very risky e de ma wapomoden enamu saa yade guma hodo bebre ebre ni nti ntimi mbobbo ni nyina ne se eye wa ni nsunsuaso no ebi ne se ene wo hwa na ensuo bi efiri wase eba wo hwa na ensansan bi aba begu ohimfie ho o dwonso a etoda kra se bi moja edikan ba anase moja wo dwonso no afenso so obi wo awadwonso awie kra mpo na obepro ne bema mu no na ensufita bi de akire ba afenso so obi wo nso a opro ne bema mu no se de bia am ka kire no na ne bema mu ye ne ya otise kuro wo ne bema mu a ema ontumi mpro mu yie ebiem so no afe ubehu se wadu fie nwumbre na oba be wro ho no oro wo trouser na oba be ko boxer short no no afe ubehu se bi na se drops bi nsuo bi no ma bi akeka drops num sebi o de ko nwene ho a na nka na di akiri no ana odin pa ebi won so a odwo so a o te se scent e wo odwonso mu ebiem se woni oba edi agro wo mpa so a oba no ti ya e wo nase esan se enamu sa ya de na ba wo so a eja ukuro e wo wase saa na wo susu be ma no susu no oni oba no da afe na wo be ma mu ya wo ya insese nke be feeling na be ya ni gs no kono na wo de na be pain na fe uti pain e wo be ma mu now se wo tena se na wo ne ha e do ha be brain e brain ye wo short term effects and ye wo long term effects
emu bia nya effect papa de ya wom na ere abroho wom kra ne say enkoda na omo oba na yefunu mu a afei na oba no eba be wo nkoda no se oba no wonam san yade ni bi na wo ma nani anko ho na wontu ase a na afei eba be ma akoda no long term effect afei obo so oba wo akoda no be wiase no sebi esan enam san yade mowa na ewo system no ma wan triti antu omo ase no na afei enam san yade mowa no akosan akoda na owo yefunu mu ye innocent a oni bibia wo wiase no na ohaw bi aba no so oha na ba no so ni bi yese afei na akoda na ni no baabi ba kwaye mehwem baabi na yese na ni mienu no ba ko nhada hu ade papa ohwe wo pa so na nani da baabi o de ohaw abra akoda no de toso mienu utimi ma no problem e wo ni brain no to bo sa wa akoda no pa so na adwene ne nhada anya iye strong sa ase se bi fa cheme asa akoda na ye moro kakra bi sa ase jimi kakra bi ni nyina ye enam nsan ya de mo no afe wo ba no so wa fa afro no se nyame anya wadom a wo fa afro no pe nyinse ne be sei because of enam nsan ya de ebi won so anyinse ne sei but awo no mu no na ko fa haba ebi won so anyinse ne mbakra because of enam nsan ya de e ba sa adoni ni ye fa ni givers GC capsules me ba cho ko dwa so ba bia ye to adura aduro wi ene sese woto eyemienu ye wo givers GC capsules e kura mi ene wo givers GC mixture ne ye nsu a se ya netie enti wo beto wi na wato mixture na kan bom se na wanom se wo ye oba se wo ye bema sa ndo mienu wi e manem pa ho da se wo yare o se wo yare o esan se wo ne o partner eda wa bra mo ho ba ne de in fact abribia no maduro wi na fa cleanse your system no se de be ya so ha bi mpo eba ana ha bi mpo ho dada ebetumi abo na tu ase ba bia ye to ado bia ni ni Ghana nyina sa do we ene di misa wa hawa hodo amabobɔ so no se wonnom ado yi na njewa fatwa no ko ba bia to ado no na ko sika adie fo asanse de afa mfide ma ye hwehwemu so no kwa hu se yade amabobɔ so nyina no na dura ani se wo san ado we ho ekoto adu fufuro bi a ete se de wo san kokromoti ho abɔpɔ enya adwuma emfa entitie niye na hye no so se ado ni nie eni nti na ya na ye ba TV so aye de ba na ye de aba kyerɛw ukona ye aduro fufuro bi ama he no wanje esan se emoa aduro no nie givers GC capsules eni ni nua givers GC mesh abeka bom sei na wanom se wo ye oba o se wo ye bema o me kanfo de ma o afi oba bi wo ha ne se bo ni sisi so obebu ni sa this month next month ema age se 90 days later oba bi a ubu nsa abosom mienu abosom miensa abosom na abosom nsi achi bia no wo problem enye normal enduro mienu we ya na be di aboa o bombo de apebi se wo ye bema na won so ohunsu agene ntumi hye oba nyinsen ofa na no pa wi anwumra ase mojaduro enso still nyinsen ntumi ma mesere woni die mu ase o gine oba na wo ha no kwa oba ne bema de munhia mu no e wo se de bia de results ba enso wo die be mfie mieru ni results bia mfiri mu maaye wo di blame na hye oba ne se o meyire ameware ne de onwo de bia na ma ne enwo ho na ka kiro se ma nkwa ne ho eye wo bema na obe produce oni oba na da wo semen no ekogu oba na se a emoa bi wo me from sperm enkwa mo omno be swimi atunkosua e wo oba na se ama oba na take seed oba nkwa ntumi nyensen nti mesrew eye givers GC capsules and afi givers GC mesha pebina emoa ba bi eto adobia de de sore so nie ansa na no fre 0543 222 470 0543 222 2 near 3 and a 470 anacho mama fa we to ne yanko yes pacho o de unim hwe kra no wo ntontom eda ho ase chene sei na se malaria Ghana so de ntontom de ye san ho nyi sanity ti malaria ye native ya de ti ho aduro na aba no eno ano no hwe Africa yare ye ku ya di enso ye mu yare no ase so aye normal enso se ku ya de hia ni misra tie aduro we first na ton 25 cedis economy ni nyanti ye de aba 18 cedis said de be obi abetumi to be yes mateso ya teso ba bi kura betumi nya 16 cedis okay nti ni kwa sa o ton more than 18 cedis nti enini ye fa ni give us about measure etumi malaria etumi typhoid etumi fever join this honam yawo waposo ya onante kakra na wabre udidi pa so fo na wo fon o porto so ni nyina se o fele no edo we ne beboa wo areho sem ne se ebi mo kra so no mo nsa
wati o mi ko twa bi fufuo bi pe o fie pa mi ko twa bi me pa cho science for kire say anochewa say oye oba na be ma na wunidi na kom de wa ye nom alcohol because anodin te ko yem pe ebetumi makura ba yem ene ana de osa no ba no ti mesrew kope give us eba mention bi na no ba bia ye to ndro bia no obenya ye ndro bi me mama sem wa esan sem pen fa say asopa wo hoyi enya ne kasa tenti kakra bi na tom aduro nso de atrema nti kope bi number ni bi final one pacho 0543 222 470 0543 222 470 frey na ba bia obi ano yentwetwe nkomo na nyamishira pa no na say Nana Romeo ya wokasa ema givers Herbal for na endu papa awodom wo bia benya bia to ne number sa we kire wadwuna obefre no wodi ne nyina atudwa meda say sa wo sha Adom TV Badwam Afisem me sorry na me kono wo so ohunu sempensemu ba beto asne sa kwasinsia aye krado wo hia me a eya frem anno chewa ba ajwa sewa be moache